Hoe je leven gekomen dat het vandaag is waar het is? Okay, what happened in 2016? Wat ik geleerd heb en laat me klaar kom toegooien. Meeste van die mensen in toekomst dat het klaar condolences gestuurd van mijn familie. Ja. Hoe jammer hulle is. Ja. Hulle het 'n kind verloor. Die ambulance, hulle moest nog confirm. If you are dead. Yes. En toen die paramedics kom sê hulle nee man, is nog gepols. Man. En ek word toe, jy weet, ingeraad hospitaal toe. Ja. Uit die hospitaal het na ek gedischarged word, stuur hulle my polisiestasie toe. Ja. Aan de police guard. En na die police guard kom ek weer buite en luister nog steeds weer nie. Welcome, my name is Tapelo David Napo, and I'm your host for the show Echoes of Addiction, where we give strength, hope, and rebuild. Today is a fantastic episode where I'm sitting here with brother Wayne Pienaar. Wayne Pienaar, welcome, my brother. How are you? Thank you, Tapelo. Thank you, for sir. hosting me, my bro. Thank you, sir. Can you just please introduce yourself and tell the camera and the people who you are? My name is Wayne Pienaar. Currently 42 years of age. I've been living in Toekomsrus all my life. My mother's from Davidsonville and my father's from Toekomsrus, but I grew up by my grandparents. Oh, nice. Yeah. Is that all you want to share? And I'm a recovering addict. Well done. And That's nice. That's awesome. very glad to be part of the show today. So Wayne, there's so many stories that I've heard from you, that I've heard about you, and some people, some viewers also, they've seen you. Some people only know you in your current state, that the person that you are today. Yeah. They don't know the Wayne before you became this person. So just give them a little bit of brief. Where do you really come from? Because now I believe that you are saved. Yeah. You are a son of God, and you live for the next, like, a child of God, which you want to encourage. So just give the people a brief, like, where do you come from? Where did it start that you get to on this road where you are today? Tapelo, ik is een oma en opa kind. Yes. Je weet, my granny en my grandfather, die had me groot gemaakt. En je weet, je opa en oma kind is, Ja. dan spoilen je ons eindelijk. Yes, En yes, ik denk, part van die spoiling, die dag toen hulle niet weer daar was, het ik gedacht, misschien de wereld skuld me iets, je weet. Ja. Dus ik ben kwaad voor Yes, de wereld en je kan een paar questions en eventually, toen hulle niet weer daar is, het mijn leven van addiction begonnen. Je kan Ja. begonnen met tablets eerst, pillige rokerij. Yes. En after die pillige rokerij, je kan om je craving te kan bezig houden. Ik ga beginnen roof en dat het geresulteerd dat ik moet 15 jaar tronkstraf moet gaan doen. Super. So, ik kom uit een goede huis uit. Je kent een God-fearing house. Ja. Opa en oma was van kerk. Ik heb gezorgd ons met elke dag in de kerk is. Maar ik denk die moment toen alle away pas, is daar. Maar die hele ding nog Die los. hele ding losgeschiet en opgemorgen. No, say me, op. Hoe oud was je die tijd toen je like, besef, oma en opa's nog niet weer daar niet? I was around the age of, say, 18. 17, 18. Because I remember I got my first sentence when I was 19 years of age. 19 years. Ja. Nou, vertel ons een beetje van die sentence. Wat was die zaak? Wat het gebeurd? Hoe die sentence? En hoe je gevoel die tijd? Like, toen je like, zien, joh, je gaat nog 15 jaar face en je is like 19. Ik geloof dat je misschien nog dromen gaat. Ja, nee, ik heb groot dromen gehad die tijd. Een van mijn dromen was, je weet, ik wil een dokter geworden. Yes. En ik denk dat daar wat mijn caring vanaf komt voor mensen. Ja. But, zoals ik zei, through my addiction of smoking tablets, het ons geroof en je kent die roverij. Ken je maar een kant aan roof je maar net
Eerst dat het is so for fun, Yes. but eventually kom ik aan een vuurwapen. En toen ik aan die kan kom, roof ons toe aan de dag met die kan in. Apparently die een van mijn chom is gevolgd en gekeken waar blij en dat gaan report bij de politie in een soe wat ik gearrest word voor armed robbery en dat het me gestraft tot 15 jaar. Tot 15 jaar. 15 jaar gevangenisstraf. Ja, dat was hectic. Nou, die program wat ons roept Breaking Chains in Prison, right? So ons meet maar met verschillende gevangenes en verschillende ouens en die mensen kennen niet redelijk goed die leven van die tronk, hoe dat is. Ik geef net misschien een brief voor jou nou, Wayne. Ik denk dat was zeker like, schokkend nou, om in die tronken te gaan en hoe die leven te experience. Hoe was die first experience nou in die prison, under nou dus 15 years, under die orange, dat ik het zo zei, ja. Yes, ja, voor mij die eerste paar maanden koos ik gewacht dat het net moet donker raken. Van ik wil net geslapen, van mijn gedachten wil net beter geweest zijn. Ja. Dat is hoe ik gevoel het aan het begin. But je kan eventually zo steeds gaan, ne? En je begint de ones en twos te verstaan van die tronk. En het begint pikkie uitgaan Yes. en is in zo'n way wat ik me nou zelf bevind nou in die bendebedrijf. Wat ik nou een part geraakt van die 26 King. Ja. Like a way van, ik ga niet zeggen way van protection nie, maar omdat ik nou uit toekomst zit komen en omdat je kent omdat ons zulke wrong models eerst aan het begin gehad het. Yes. Het ik gedacht, this is the way om te kan maken, om mijn straf stoot met die. En ik was een active bandplayer van die 26. So, ik was baie betrokken geraakt in gangsterism, in goede van die tronk, in roverij, en al die snaaksigheden het ik eindelijk involved geraakt. Zou je zeggen dat goed is wat je involved geraakt was by force of by choice? Let's say for instance, if you had a different choice, so je nog steeds die bende like die cirkel gekies het. Ik zou zeggen het was by choice. Ik was nooit geforceerd, maar ik had gedacht dat zou misschien die pijn, kan ik zeggen die pijn, die namp van die 15 jaar wat ik gekregen heb. Hoe kom het first voor die ding uitgekomen dat ons halfstraf gaan doen, het ik gedacht, ik ga niet weer buiten komen. Voor mij is het zo gelijk, ik ga niet weer terugkomen. Is toen niet. Daarom heb ik maar die diep betrokken geraakt in die gangsterisme. Ik kan het niet imagine. So, jij toen je 15 jaar gestoord, right? Ja. En wat was die highlight like in die 15 years? Because ik denk, die is elke gevangene zijn picture, like, als ik net kan uitkomen, because je het zelf gezegd dat je wil net geslapen, right? Ja. Je wil net geslapen van je wil buiten picture. So your dream is automatically om uit te komen. Yes. So wat was your dream tijd? No, als je nou buiten komt, wat zou je nou buiten komen maken? Oké, je kan na vandaag, nee, zoals ik nou die jaren aan ga nemen, nee. En ik reflect nou terug aan die eerste keer. Zie ik dat mijn mind was nog eindelijk nooit recht om buiten te komen. Okay. Ik kom bevind mezelf, ik kom buiten, maar niet lang na ik buiten gekomen heb, val ik terug in mijn old cycle of things. Ja. Val ik terug in mijn old cycle of using drugs. Ja. Begin weer te spin, maar nou, omdat ik nu ken, ik heb gestraft voor armed robbery, heb ik nog niet weer met roverij betrokken geraakt. Maar die keer heb ik nog met business burglary en house burglary involved geraakt. Hoe kom je kennis, like, je change nu je crime wat je gemaakt hebt. Ik verstaan. So, ik denk, mijn mindset was nooit regie. Aan die begin, die eerste keer wat ik buiten gekomen heb, mijn mindset was nooit regie. En dat het geresult dat ik weer terug aan mijn oud pattern moet vallen. En ik denk ook part van die gangsterisme, omdat ik zo active member was van die gangsterisme. Je weet, heb ik me opgewerkt in die rings en van die 26. En het nog gekomen totdat ik nou een kapitein moet is. En je weet, de kapitein is moest die man wat moest nou
orders gee en die mense sê wat moet hulle doen en jy weet, ek dink hy stigma het ook bietjie gestiek met my van na benaf en nie buite na hier buite toe, dat nee man, is nou 'n kaptein man. Nou kan jy nou die skip gaan bestuur, but stil het ek nog short gekam, stil het ek myself kom bevind dat ek weer terugval in my old patterns and my own ways. That was iets interessant. I just want to share this with the viewers that we should always know whenever when we want to try something, like Dwayne just mentioned that the first time he came out of prison, his wishes was to go out, but his mindset wasn't clear. So we should always get that thing under order. We should always get that thing clear. So whenever there's someone that you want us as HDNA to help, ask the person this question. Is sy mindset op die regte plek? Wil jy dit regtig doen? Because ons wil ook nie 'n repetition werk, because ons sien, we see this way that people go in, rape out. Verstaan jy? Na see difference. Maar my punt wat ek wil na next kom is dat jy het nou uitgekom, right? Na die 15 years, right? En jy het nou na a different, because you were arrested for robbery, now you've shifted from robbery to housebreaking. Yes, and I cannot do that. They gave you a name, worst behavior. Why did they call you worst behavior? Wow, Dynam. Wow, Dynam. Ek dink jy weet, Dynam worst behavior is omdat ek so daring was, man. You know, omdat ek daring was en omdat ek alleen my huisbraak en my goede gedoen het. En dat hulle geweet het dat van hoekom ek was nie eens lank opgelaas nie, man. Ek dink ek was seker vir 2 years of 3 years opgelaas, but wat het gedoen het met my lewe, Christel, met dat het my totally 'n ander person gemaak, van het met my so daring, soos ek julle altyd sê, en soos ek altyd met my testimony share in die kerke, that I was so daring that I wanted to do housebreaking while the people were in their houses. And it resulted in me almost getting killed 4 times, man. Sien jy? So, Dynam worst behavior, jy weet die stigma van dat het gemaak. Ek wil altyd die mense wys, if you can do it this way, I can do it worse than wat jy dit kan doen, you know. So ja, Dynam was eintlik 'n curse vir my. En terselfdertyd was dit weer 'n blessing vir my, ook van dit my gebring tot op die stage wat ek vandag is. Nee, ek ken nog eenmaals baie goed op soos wat ek met jou nou conversate. Jy ken, as mense lyk ons so vashou aan die bynaam wat die mense ons gee in die straat. Soos ek wil die Tapelo sê, ek wil Moistus, of ek wil die naam of Klebereps of die naam wat die mense ons gee in die straat. En ek dink dat is actually iets wat ons vashou in hy lewe en wat ons nie like freedom gee in hy lewe nie. Ek het gehoor jy praat van dat het geresult dat jy almost 4 times die dead gefees het. In die essence van die huisbraak. Noem, sê vir ons bietjie meer oor hy. What happened en wat het gebeur? Okay, dat was op 'n tyd wat ek in iemand se huis was, ook in Ira, en die vader of die pa van die huis kom kry my toe in om kitchen, en ek out of my, wat ek dink ek is mos sliek, hou ek my nou, lyk ek as dronk en lyk ek ken nie waar as ek, but the next thing resulted that hom kind kom met 'n panga uit haar klop. Van iewers uit 'n kamer of iewers. Hey, was ek geskrik nie. Wow. Plein, ek het gedink ek gaan dood die dag, jy weet. En jy weet, sy kom so aan haar klop, man, en vir 'n moment omdat ek hoor is 'n vrou se stem. Dit is nie nog in my gedagte dat sy kan gevaarlike objekte na hand het. En ek dink is 'n besemstok wat sy mee kap, en jy weet, maar wat ek keer, toe ek klaar gekeer het, voel ek, man, nee, man. Hy was hier besemstokkie. Hy was iets skerp. En terselfdertyd soos ek tot by my gedagte kom dat hy iets skerp was, begin ek te voel hoe lam ek raak. But that's one of the moments where I almost lost my life. Jy ken, wat ek amper gedink het, wat amper my hande afgekap het. Jy weet. So, dat is een van die moments. Die ander moment is 'n moment waar die community my literally met klippe, met petrol gegooi, dat hulle by my uitgebrand het. Soos hulle dit doen, is ek voor
'n vrou wat 'n polisievrou is, sy hart en sy kom uit en sy kerel en sê sy sal hulle colleagues bel om met te kom haal. So ek dank die Here man. Yes, Ek kan net die Here dank Ja. vir die redding van my lewe, jy ken, vir die redding van my kosbare siel, you know. So ek sal het eens op my enemy wens om my te kan deurgaan. Yes, om my wat te ek kan endure. deurgaan, Yes, ek verstaan, yes. Ja, hoekom het was really heavy. Ek kry jou story, Mr. Wayne. En as 'n bietjie hartseer. Jy ken, as ek met my viewer moet praat, sometimes wil ons situations in ons eie hande neem, bro. En dan weet ons nie redder wat kan die result actually werk. Because ek bedoel, still hy mob justice. Alles wat die mense aan jou gedoen het, that didn't change you. You still het nog steeds aangegaan en hy is ingebreek, of hoe, bro? Yes. Jy nog Nothing changed, my bro. No. Nothing changed. Sommige keer dink ek ons as community, ons wil verkeerde goedes. Daar sekere goedes, yes, ons kan dit in ons hande vat. Maar daar sekere goedes, ons moet dit net los, my bro, vir die Here, because ek dink hy het 'n plan en 'n plek waar hy sal deurkom en hy sal 'n situation. En nou vat ons goedes wat ons nie wil reddig, because ek dink as 'n gemeenskap, hoe moet hy mense gevoel het toe hulle nou vir jou nou so kap? Okay, right, hulle het gevoel, wat soek jy in die huise, iets verkeerd, but ek bedoel, daar's aan los wat uit is. Verstaan jy? Yes, government fail on sometimes, but ek dink personally moet ons maar die Here vertrou het meer at most times, because ek dink, jy sit vandag hier as 'n clear product wat kan testify based op dit. Verstaan jy? So daar was 'n journey ook wat jy in hy tyd na jou terug in die tronk het gekom het. Toe jy weer terug tronk toe gegaan. En ek dink dit is hoe jy die Here gaan ontmoet het. Ek dink jy moet net vir die viewers net bietjie deel hoe jy die Here gaan ontmoet en hoe jou lewe gekom dat dit vandag is wat dit is. Okay, what happened in 2016? Die laaste assault wat ek deurgaan van die community. Wat ek geleerd het en hulle het my klaar kom toegooi. En meeste van die mense in toekoms het klaar condolences gestuur van my familie. Hoe jammer hulle is. Hulle het 'n kind verloor. Hulle types condolences, but you know, dit was nog nie die Here se tyd vir my. Was nog 'n part van sy plan. So kom die ambulance, hulle moet nou confirm. If you are dead. Yes. En toe die paramedics kom sê hulle nee man, as nog 'n pols. En ek word toe, jy weet, ingerush hospitaal toe. Van die hospitaal af word ek toe gerush. Uit die hospitaal het na ek gedischarged word, stuur my polistasie toe. Aan de police guard. En na die police guard kom ek weer buite en luister nog steeds weer nie. En ek gaan nog steeds aan met my goede. En eventually kry 'n ander man met toe. Maar nou, wacht, voor jy verder gaan. Nou, met die tijd wat jy nou so aangaan en hoe is jy nou? Ek broen, physically wise, jy is strong, jy kan nog beweeg, hoe? Because jy moet ken, jy kom nooit 'n mob justice van die community. Hoe lig jy, die mense jou amper doodgeslaat, bro. Jy moet ken, ek het 'n backslap aan. Okay, Ik het moest nog een injury van mijn handen wat gekapt was. Yes. Zie je? So, mijn één hand kan basically niet werken. So alles wat ik doe, ik operate met de één hand. Met de één hand? Ja, ik was één hand operator. En ik kom te buiten in dier substance. Oh, substance is dangerous. Especially crystal meth. Yes. Ja, crystal meth is fun. Especially when I had that in my system. Vergeet ik nou en dan dat ik één hand heb, dan denk ik heb 2 handen. Ik denk ik is een Superman. Ik denk ik kan niet doodgaan nie. Ik denk ik is invincible. So ik kom toe bij die tronk en ik met mijn 2 ouwens. Eenikie is van Ravelie. Eenikie was van Lenasia. En hulle sê my toe hoe baie goed het hulle gehoor van my. En hulle kan nou nie glo. Ek is die klein mannetjie wat because hulle het nou die giant geëxpect. Ja, hulle dink ek gaan die groot giant is. Yes. En hulle sien as die klein mannetjie, hulle sê nee man. Jy kan nie vir Wakaji is man. En ek sê hulle nee man, is ek man. My naam is Wayne. En hulle roep my met die naam Wakaji. Sê nee man. Ons gedink die so groot ou. Kantie as jy. But to cut the short story, you know. Short sê hulle my toe.
dat die Here te doen met my lewe en dit Die remind eenste ouens nog. die twee ouens want En wacht, voor ons verder gaan. Die eenste ouens is like, ouens ook, hulle is ook nou in die nommer gengen. nee, hulle is in die nommer Hulle is in die nommer, hulle is maar net hulle normal is ook mense. ja, hulle is twee bandiede, maar Oh, die wat? een is 'n policeman. Oh, So hy is daar in kyk vir safety daar wat by die single cell daar Yes. wat ons kom. Yes. Hy is vir safety reasons daarvan hy van die toxicus voor 5 years vir iemand wat hy geskiet het wat hom kan geroof het. Yes, maar nou, hoekom is jy by die singles, ja? Ek is by die single cells van ek is opgevat vir parole. Ek het my parole mos Wow. En jy mos nou die karrensak wat jy loop. karrensakke. Sakke. Ja, Okay, sakke. okay. En nou sit ek nou by die single cells en ons maak ontmoeting in die shower in van by die single cells haal hulle julle soos 3-3. In 'n sel nog. 4 ja. Okay. 3-3-4-4 in 'n Okay, sel van kom. yes. Maar ook hier almal moet daar gaan in. Ons het so die conversation. En hulle sê my nou hoe baie het hulle gehoor van my en hulle sê my hoe het met die homeboys van my elke dag gepraat van my by die tronk. You know? En at first jy ken maak jy 'n bietjie kwaad hy van as deur hulle die mense wat hulle het my tronk toe getrek. Yes, because hoekom hulle Robert mos wat spinde die. Hulle dies gespin van my. Ja. Ja. Hulle dies gespin Ja, van my. of dis jy moet uitkom. Ja, van hulle wat elke dag van my Hulle praat, ja. yes. So dat was bietjie on the way, bietjie kwaad ook, maar jy weet in a way en jy ken bietjie so dat bietjie comfort van hoekom Ja. ek weet mos nou in die nommer kengers ek mos nou 'n kaptein. Okay. Understand jy? Van Ja. ek weet dan nou gaan ek nou weer in charges nou gaan ek nou weer betrokke is dieselfde mense dis wat so dis vir my gespan het. Nou is ek nou weer met hulle nou. Ja. Understand jy? So kom dat die twee manne die conversation met my in die aand gaan sit ek toe in die sel en ek reflect man en jy ken en ek dink en ek remember tot die aunties van toekomsrus wat so omgegee het vir my wat my gesê het dat die Here doel het met my lewe en Yes. ek kon nou dat en ek dink aan die twee manne se woorde en ek sê myself maar miskien moet ek die Jesus se kans gee. Kom maar nou. Ja, miskien moet ek die Jesus se kans gee. En die auntie, ek sal dit nooit vergeet die auntie. Ek het nie geweet hoe om te bid. Ja. Jy weet ek gaan op my knieë en ek sê vir Jesus, ek roep hom Jesus, as jy is wie almal sê jy Kom maar is. nou. Kom man. Kom, laat ons meet. Jee, presies. Ja, en nadat ek in die ontmoeting, ek sou nie exactly kan sê, nou Yes. hoeveel daar was het, nou hoeveel weke was het, nadat wat ek gebid het vir my, but hy het toegekom en ons het ons encounter gehad. En van hy dit af tot en met nou, hoe lang terug is dit? Van hy dit af wat jy nou like letterlik nou mos nou die Here ontmoet het soos jy nou sê. Ja. Tot en like letterlik vandag. Hoe lang terug is Is dit? it like 10 years ago? Wow. Ja, 2016 until today, that exactly like misschien 10 years. 9 of 10 years nou. Wow. Dat is nogmaals amazing nieuws om te kan zien dat die Here kan like iemand vat wat letterlijk like weggegooid was. Because community het jou afgeskryf. Ja. Familie was er gereed om hulle harte te zetten. Here, okay, as maar Dwayne wil you worry. Vat hom. Je verstaan, ek bedoel, Ja. mensen was klaar gereed, maar toe kom hy. En ken je die song wat zegt, Mercy rewrite my story? Yes. Zie je, Ja. toe kom skryf jy die story oor en vandag kan ons actually zien hoe goed die Here is vandag. We are actively seeking sponsorship to support our weekly prison visits, outreach travel, food drives, and rehabilitation drop-offs. Every partnership helps us reach another life, another family, another future. Because behind every addict is a soul worth saving. Helping the Next Addict Foundation, restoring lives, rebuilding hope. En wanneer net jy moet my nou 'n bietjie deurvat nou, nee, right? Jy mos nou klaar nou die Here ontmoet, right? Ja. Obviously was jy nog in die tronk en na die. Ja. Nou hoe jy daai gejuggle, because ek weet persoonlik dat jy kan nie 'n kaptein is en nog die Here dien terselfde tyd nie. Ja. So hoe jy daai stukkie gejuggle in die tronk? Je weet na die encounter wat ik het met die Here Ja. bij die tronk en ik heb nog die klomp zaken. Yes. En je weet, ik ga voor de Here en ik zei voor die Here, ik is nog moeg om te leven. Ik is nog moeg om te leven. Maar jy was seker geskrik net because jy moet skool gaan play. Ik zei, ik is nog, om mijn waarheid te praten, ik heb die Here gevraagd dat jou wel is, nee. Ja. Dat ik moet via gaan straf.
laat jou wel geskied, maar jy ken, baie my kind voorgegooid dat ek wel 'n bietjie tyd spend met my kind. Yes. Want ek was nog gereg eintlik in my kind se lewe. lewe. My kind was nog baie klein. You know, so voor die Here gaan die Here gesê ek is nou moeg om te lieg. As die sake nou moet kom tot op die punt van ek moet gaan pleit, nee. Ja. Ek gaan nou nie sê ek is onskuldig en weet ek is skuldig, maar ek bely dit nou by jou, vergewe my. Ja. En jy weet, deur die goedheid van die Here, man, het dit eens tot so ver gekom nie, dat ek moet gaan pleit. En omtrent hoeveel sake was het? Like 4 sake. 4? Ja. 4 sake, oké. Ja, het was 4 huisbraaksaken en you know, die anders kon hulle nie gebewys dat het ek was nie. Ja. Maar ek het dit gebely by die Here dat dit was ek. Dat was jy. Ja, dit was ek. As net die opportunity gehad in die hof om te bely, of weet jy die opportunity ek het eens die opportunity gekry, Okay, die way waar die Here Yes. om goedheid en om guns saam met my gegaan het, en die sake was nog net so allemaal uitgegooi, maar ek kan onthou met die laaste saak, you know, het ek so confident in die Here, so baie confidence in die Here gehad, dat ek gaan play dit en really gesê dat ek het die kaart gehad en hulle het dit op my gekry en to my surprise, ek weet nie, ken jy van die kerkie, magistraat. die magistraat Oké, ik van ken de hem. regional, Oké, ja, van de regional hof. Yes, ik ken hem. En je ken, hij zei mij, ik denk hij was het ook hier wat het gepraat het met mij hierom en hij zei van mij, nee, ik is blij dat vandaag of ze tijd gekomen hoor. Hij zei nou zo, die magistraat. Mij, ja, die magistraat. Ja, en hij zei van mij, zo vandaag meneer Pinaar, man, jij mij nu zei, wat is straf moet ik voor jou geven? Kom maar nou. Verstaan je? En je weet, als hij mij nou zo vraagt, zeg kom nee man, geef mij maar een buitenstraf. Je zei hem zo. Ja, ik zei van geef mij maar een buitenstraf. En hij doet toen wat ik zei. En je kent, die dag besef ik dat really, Nee, die Here is die Kom maar Here nou. en die Here om goedheid en om guns sal ons volg al die dae van Kom maar nou. lewe. So getting back to your question, hoe dat was, kan hoe die sake getol, Ja. alles en ek gaan ons nou section toe en kom in die section in A1, Yes. die hele paroolbrekers bly in A1, van hoe het ek nou niks sake, ek het nou net my parool breek, wat ek nou moet Oké, doen. je moet nou En my 4 nou, paroolbrekers, like say 1 year, 3 months, wat ek moet doen. wat nog oor is. Wat oor is, dan is ek nou klaar Klaar met met my die parool. 15, met die 15 Klaar jaar. met die hele 15 jaar. Oké. En je ken, ik heb ons nog klaar tracks opgegee. Ja. Daar hebben die single zelfs. Oké. Mijn besluit daar gemaakt in die single zelfs. Ja, I'm ja. finished with tracks, I'm finished with hustling. Ja. So kom ik toe, I1 toe. Omdat ik I1 toe kom, je kan vertrouw ik op die Here en ik maak staat op die Here en bid vir die Here en je kan, die Here maak mij zo bold dat ik begin die ander 26 van broers van mij, especially mijn homeboys, wat geken het, dat ik die kaptein is en ik begin hulle te sê, hoe's die idol worshipping? Kom maar nou. Je ken, en ik begin hulle te sê, nee man, ons worship die hele tijd idols mensen. Van waar was Kilikichana, waar was Nongoloza, waar was die Pau. Toen hulle van mij zo aanrand, toen hulle van mij zo skop, toen hulle van mij amper En so nou- dood maak. Hoe voel die ouwens nou? Dink hulle, moet hulle nou, wil hulle nou nie jou kop vaat, of wat wil hulle jou nie nou, like, Hey, die ken, die was ook, die praat mos nou teen goed is wat hulle in glo. Ja, Sien jy? ja, En jy Ja. moet hulle actually bou Ja. na 'n plek toe. ja. Want je ken, ik denk de way wat die geest zo sterk geweest het oor my, ne? Ja. As ek begin met hulle so sit en hulle sê, van hoe kom uit het ek miskien die Bybel miskien so 3-4 keer nou al klaar gelees en jy ken, ek kan hulle na scriptures toe vat, daar waar die Here, hoor wat sê die Here hier en you know, ek dink hy het hulle so gebemoedig man, dat baie van hulle het begin die lig ook te sien man, wat ek sien. Van, ek het meeste van hulle, ek het met hulle kerk toe gegaan, ons het Bybelkursus gaan doen en meeste van hulle was net hy truly involved, you know. En ek het truly gefeel dit, nee man, nee ek soek nie weer die kunjas man. As die mense ook voel hulle wil hulle kunjas kom al Here, ek vertrou op jou, but ek soek nie weer die nie. So, basically, was ek weer so interested
En dit nie. Soos wat ek aan die begin Soos jy geweet het, usually van aan die vurig begin. was vir dit. Ja, aan die begin Yes. het ek my alles gegee vir dit, my hele tyd, my hele passion, my hele gedagte, but this time around het ek net gevoel, nee, ja man, As if jy worth it. this is not worth it. Ja. This is not worth it. En ek was net gretig om die pad te kom loop met die Here hier buite. Van die Here het my klaar om goedheid gewys wat hy vir my kan doen terwyl ek in die tronken is van. Ja. Nou my mos nog ken my familie het my basically afgeskryf Yes. en ek doen my nou my parole en ek kry nou nie besoekie, but ek kan jou sê Tapelo dat ek het nog nooit met niks geshot. Come on. Tyd. Yes. Soos wat yes. ek my parole breek gemaak het. Besides nou jou kapteinskap wat nou Besides my kaptein goede wat van my eerste my goede gedoen Yes, het. yes. Even die het ook nog besluit dat dit die is idol worshipping. Ek het nooit met niks gesukkel, man. Ja. Basically die goede wat ek really moet Nodig gehad het, yes. het ek altyd gehad. Yes. Die goede wat ek wil gehad het, die goede wat ek, the basic things that I really needed, I had it always. And that was a great blessing for me. Nee, joh, what a story, Wayne. Ik ken, als ik denk, dat moet een baie moeilijke tijd was, maar omdat je zei, die Here is wie hij is, dat was actually baie makkelijk. Nou wil ik u vragen, na al die nou, ne? After dat jaar wat je nog gespend hebt daar binnen, en je moet nou terugkomen naar een community toe, naar een familie wat je afgeschreven hebt. Hoe was die welcoming in die community? Like, die first, kom eens zeggen, because in die eerste tijd was die community like een goede been. Ja. Om te kijken, hey, gaan die ene val voor die been? Als die ene sê wie hij is, because je ken alle judge ons nog steeds, verstaan? Jullie gooien ons nog steeds met pijnborstels en zo man. Ja. Hoe dit voor jou gevoel nou, toen je nou uitkomt en dan? En je weet Tapelo, die dag toe die Here aanneem in die tronken en wat ek my mindset gechange het en myself gesê dat dit I'm gonna serve Jesus. Hoe kom ek in 'n woord en sê almal julle wat heavy burden, heavy laden. Bemoeid en belasters. Ja. Yes. Verstaan jy? So die Here het my gewys wie hy is, man. En ek het gevoel ek moet nie Here kom eer. You know? En jy ken ek het een van my cousins gebel, een close cousin van my wat ek kan sê very close is. En ek het haar toe gesê ek het die Here gewoon moet, you know. En sy was really excited for me. Understand jy? Maar ek het die selfde reception van almal afgekry nie. So sê nou, so sê was Ja, hy. so sê hy geglo het om te sê hy dankie, my neef, you know. So in my gedagte het ek my net self gesê, this thing what I'm doing here, I'm not doing it for anybody, ek doen het vir myself. So my walk wat ek nou gaan walk is nie 'n walk dat ek wil mense wys. Come on now, Wayne. Understand jy? But Yes. ek wil myself bewys die walk wat ek gaan walk. So ek sal sê omdat ek klaar my mindset so opgemaak het dat I'm not doing this for people, but Ja. I'm doing it for myself. Is die ding wat my so aangelaat hou het Yes. om aan te kan gaan, even though ek buite gekom en ek het geweet mense, ek het baie mense gedisappoint. Ja. Baie mense was nog Yes. kwaad vir my. Ja. En as ek moet die opportunity gevat het met almal, sal ek het gevat het om te kan sê jammer vir almal. Maar terselfdertyd was ek, dink ek was ek 'n bietjie bang dat ek maybe sal seer kry. Yes, As ek yes. so op boute wil gaan en gaan apologize bala. Maar ek het comfort gevind in die sens van ek het dit gebely by die Here. Yes. En ek glo die Here het my vergewe. So laat ek die pad net loop met die Here en hy sal alles soos die tyd gaan, sal hy alles in staat en in die lyn van my sit. Yes, that is actually interessant. And if I can just throw it to like someone that's listening and watching the show, is that whenever we start anything, Ja. can be a relationship, it can be a road to recovery, it can be anything. Just remember that you are your first supporter. As jy persoonlijk niet, if you personally don't support yourself, don't expect us to support you.
We can just take you to a certain place in life, but the rest of the place, the rest of the road forward is your responsibility. Te veel kere kry ons mense wat kom, like tronk in, tronk uit, tronk in, tronk uit, recovery in, recovery uit, recovery uit, because we all doing it for the wrong reasons. Verstaan jy? Ons gaan ons trou en dan 3-4 dae dan divorce ons, because we're doing it for the wrong reasons. En ek dink, as ons kan weer plek kom waar ons like dinge beginne doen vir ons self, letterlik, soos wat jy sê, vir yourself, it's like die power key. Na alles toe, dan regardless van baie keer, hoekom ons agtertoe val, is altyd door, die het gebeur. Iemand het die gebeur. Die duivel is so dom, bro, hy sal vir ek en jy teen mekaar steek. Maar hy sal nooit jouself teen jouself laat ry nie. Verstaan jy? So ek dink hy is 'n en 'n goeie ene. So ek wil net weer eens uitvind van jou kant af, like het mos nog gesê dit was 10 years from now since jy nie dronken. So is hoe lank is jy nou buite? Because hy was 10 years. 2018 het ek buite gekom. 2018, so it's like say maar 7 years. Like 7 years. It's like 7 years. So hoe was die 7 years? Because ek dink dit was nie easy nie. Dit was die geen net like hoe was die 7 years? Like die brutalste kant van die 7 years. You know. Because wat voor die antwoord, die rede hoekom ek jou so vra, is because ons dink as ons like in recovery kom, as ons by die Here kom, is all like is like honey and milk, is lekker, is nie lekker nie, bro. Is nie lekker, laat wie die mense dat dit is nie lekker nie, ons kry swaar hier by die Here. So share net die experiences van jou, like, hoe was dit vir jou? Ek kan onthou my eerste dag, wat ek toe gerelease word, om my parol nou klaar maak. Ek heb my op parol klaar gemaakt, word losloop by die tronk, en loop ons nou by die hek. Free. Ja, en jy ken, kom my hier stoel het met toe. Ding gegee soos 'n ticket wat ek moet daar by die treinstasie kan wees, ek kom by die tronk uit. For free nog. Yes. En jy ken, ek kan remember my auntie daar by die Isa wat ek nou play in this present moment. Toe ek voor hy deur instap en ek kry toe in die kitchen en sy kos het geglo het. Sy vra my, wie het vir jou geteken? Hoe het jy uitgekom? En jy weet, ek sê dat, my parole is klaar. En ek is terug by ek het terug huis toe gekom. Shucks. Understand jy? So, die eerste paar maanden was bietjie difficult. Hoekom jy ken mos? Deur my previous life, my mense het my nie getrust nie. Die mense van my nie by alleen los by die huisie, en na caterings toe gaan. Ek moet saam gaan, of ek moet by een van my naggies gaan sit, maar hulle wil die huis toesluit. Hulle is geworried oor hulle valuables, hulle is geworried oor hulle things. Yes, but fully offended toe die tyd, as sulke goede gebeur. I didn't feel offended. Okay, hoekom? Ek wil net like die viewers like understanding kry. Hoekom is dit belangrik dat ons as recovering addicts nie offended moet voel in situations soos die? Hoekom ek offended gevoel het, hoekom I knew that I was the one that brought this upon myself. Come on now. Hulle het my mos nie gestuur om te sê gaan spin. Hulle weet, hulle het my met 'n regte way groot gemaak. Hulle ma, hulle ouma en hulle oupa het vir my met die ways groot gemaak. So ek het nie offended gevoel, but jy ken die enemy, vir mos hy jy moet hartseer raak. Die enemy wil jy moet voel. Jy moet like, hy trust die man. Hy soek jy moet voel dit. Kyk, hulle trust jou nog steeds nie. Just go back to your ways. Come on now. These are no worst behavior. Ga net terug naar dat. En dan face je moet je stel waar niet loop sommer wie bij de is man. But you know, een stemmetje zei van mij, hou vast me kan. Hou vast, because I knew wat ze besluit ik gemaakt had. En die dronk, ik ken wat ik mezelf gezegd had. Wat ik wil doen met mijn leven en wat ik ga doen met mijn leven. Dus ik moet buiten gaan. En hij het gemaakt, ik moet eindelijk meer nader bewegen aan die Here. Wow. Understand je? Because ik heb mezelf nog altijd gezegd, ik heb niks om te bewijzen aan niemand die buiten is. Mijn walk wat ik nou walk, het is een personal walk voor ik en voor mijn Jezus. En ik geloof in due time, gaan hij alles weer in plek zetten. Restore, So, dat was in the beginning, was het misschien een beetje hartseer pad, omdat ik zo constantly
aan die Bijbel gebly het en Ja. wat ek constantly in prayer gebly het. Yes. Dit is dit wat my deurgebring het. Yes. Ja. Nee, dat is amazing. Dat is amazing. My bro, to meet ek en jy nou. Ja. To meet ek en jy nou. Ja. En Ja. het nog dagen gerookt nog. Ja. Die tijd is Ja. het gemiet bij Sons of Zion Zion, en yes, so aan. yes, ja. En toen stel ik nou voor nou aan Narcotics Anonymous en hoe Ja. kom het belangrijk dat ons hier met rookie en wat. Ja. Nou, sinds je die step gevat het in jou letterlijke journey, hoe laat voel het jou? Like, geen net een soort brief toen je nog daar gerookt hebt en je het nog jaren gedien, hoe dat jou laat voelt. En nou dat je nou niet weer daar gerookt hebt en je die nou die jaren en je is nou van HTNA Ja. en je is nou van like NA en alles. Hoe voelt het nou different? Ook in the beginning, you know, when I came out, was ik buiten gekomen en toen rook ik nog dagen en ik heb nog jaren gedien terzelfdertijd. Er is baie convicting gevoel most of the time. Ja. Maar ik heb altijd vertrouwen man, dat je kan die jaren tijd als de beste tijd. Yes. Yes. So die introduction met Jay en met Sheldon, Ja. wat mij altijd moest nog van die ene gezegd had in. Yes. Hoe jullie meetings, ik was altijd gretig dat ik wel uitgekomen. Yes. Maar dan krijg je die enemy, omdat ik net te zorgen gerookt had. Yes. En ik heb die gedachte om te zeggen, ga een meeting doen vandaag. En wil je me zeggen, maar je kan ons nog niet bij die meeting gaan en je Zo gerookt niet. Wat gaan Tapelo en Sheldon denken van jou? Dat is aan jou, kerkbroers. Understand je? Yes. So, eventually, toen ik nou op die besluit kom, dit. Nee man, die Heere zoekt ons eindelijk sober-minded man. Ja. You know? Ja. En ik besluit toe dit, no man, I'm gonna put it down, this time around. Ja. Ik doe het nou weer niet, voor Tapelo of voor Sheldon. Come on, but come I'm on. doing it for myself, in based op wat the word say. Hoe kom ik het nog altijd tijd mee gehad, I wanna live by the principles of what the word of God say. Kom maar nou. Zie je? Come on. So, eventually, toen ik besluit gemaakt had, en van ik het gedacht, ik zal die dag gaan lossen. Really? Ik heb gedacht, Ja. ik zal die kan niet, but... So, ja, oké, no, wat het nou zo voor jou nog gezegd? Je zal niet kunnen. Dat is like maybe iets wat je like, hoe kan ik het zeggen? Waar je like gemotiveerd om te zeggen, nee, het is iets wat ik je zal kan lossen. je kan nou en dan, zoals je zei, kan zo'n die jaren dien, als je all rosy niet. Ja. Je kan ik dan goed te raken, eindelijk more difficult en Ja. meer harder. Understand je? Yes. So, at times, als ik nou een beetje die pressure gevoel heb wat die leven, wat die wereld geeft, en ik slaat een beetje lekker zol van mij, nee. En ik nou een gevoel dat, nee, die zol, hij comfort me nog een beetje, die zol. Ja, Hij sus jou ja, een hij beetje. sus me Hij een beetje. giet- ja. Ja, hij vangt me een beetje, hij koel me een beetje af, Ja. but you know, dat was actually ook maar net te lui, man. Je kan om niet accountability Te wel- yes, vatten. ja, Zie je? yes, yes. En mijn responsibility te kan vatten als ik een van die jaren is. So, eventually toen ik besluit gemaakt had, en na 3 dagen, wat ik hier rook, kom besef ik, je kan me lang al die zorgen lozen. man. Hoe kom je zo lang gedraaid? Hoe kom je jezelf zo lang gebelicht eigenlijk zelf, you know? So, ik was really grateful, man. Toen ik Ja. het los. En toen ik begon naar die ene meetings. Attendance one, yes. Ja, dat was eigenlijk die changing point. Maar wat really voor mij die cherry on the top was, dat is toen ik die Blue Book gelezen had. Wij met die Blue Book Yes, yes. om een beetje te gaan lezen wat ik gezien heb. Ik heb zo baie van die goed te geïmplement in mijn leven. Without even recognizing that I'm really doing something good. Je kan. Yes. En als dat wat ik gezien heb, nee man. Ik is op deze rechte way man. Ja. Wat ik nou op is en ik denk ik is bij de rechte plek. Bij Narcotics Anonymous en dat het geleid to helping the next addicts in deze andere groep wat ik ook really... Ik is baie lief voor die broers en zusters van helping the next addict hoe kom die job wat ons doen. Yes, yes. Helping om to reach out to the next addict hoe kom ik denk
'n storie soos die, if I can tell it to a pastor sal maar net luister en jy kan die Here glorify, but if I can tell it to an addict, Come on now. understand, it can spark something in him. Ja, Dit kan hom mind change. Yes, Dit kan definitely. maak hy moet bietjie gaan sit en ook bietjie reflect en kyk en sien dit as hy dit kan gedoen het. Hoekom kan ek dan Ek nie? kan dit ook aan doen. Yes, ek dink hy is actually die idee hoekom ek en jy nou hier sit. Ja. Verstaan jy? It's Ja. like om die storie oor te kan kry by die persoon wat miskien nie ek sê, miskien met die moeder, miskien by die suster, miskien by enige iemand wat like 'n member het in hulle familie wat miskien gevang is, wat miskien dink because most of the time ons as like die hoe kan ek dit stel die audience like of the spectators of the family members wat van buitekant af staan, ons is like confused en ons is like ons judge net meer, ons kyk net meer, ons try nie en ek dink die platform is 'n platform waar ek wil hê ons moet like mense educate, verstaan jy, wat dalk nog nooit in die tronk was nie, wat dalk nog nooit op drugs was nie, maar daar is iets wat ons personally met mee sukkel, wat ons net nie besef, because te veel keer dink ons when maybe die problem was, because die was dan nou uit die tronk, toe rook jy dan nog steeds daga. Ja. Verstaan jy wat ek bedoel? Ons dink maybe die problem is robbery. Ons dink maybe die problem is inbraak of in die tronk en ons, maar ons het 'n groter probleem as daai. Sien jy? Maar net om weer eens die onze mense en onze supporters net weer eens die oomf te gee, ek wil die noem. Jy was mos nou in die tronk en vir 'n lang tyd. Ja. Nee? Toe kom jy mos nou, toe kom join jy nou HDNA. Ja. Toe gaan ons terug tronk toe met die eerste graduation. Hoe was hy experience? Wow. That was no marvelous. Ja. En hy is my eerste keer wat ek like literally seker net vir 2 hours in die tronken was. En weer uitgekom en usually before that time ek ken as ek ingegaan het. Yes. Kom ek uit na 9 maande of Yo, na 'n jaar kom ek uit daar. Ei. Understand jy? En die laaste keer wat ek mos nou ingegaan het, ek mos nou seker 7 years, 6 months gebly in die tronk. So it was basically for me like really a blessing that die is nou die gifts van recovery. Ja. Understand jy? Ek het gevoel, ja, die is die gifts van recovery. Hoekom? Kyk vir wat die Here my gelateer gaan. Hy het my al die goede gelateer gaan. Yes. Vir 'n dag soos die. Ja. Om weer in te kan kom loop en om te kan kom sê hoe diep en hoe ver die Here vir my uitgehaal het. Ja. So it was really a blessing for me die dag. Ek was really excited om te kan net so vir 2 hours in die tronk kan is 2 to 3 hours en toe sê ek weer buite en jy het gesien ook ek het so 'n paar bewaarders gemiet. Ja, wat jy ken, wat jy my ken, wat yes. my gesê het so aan ene wat ek kom aan gaan vang het en om gaan sê dat did you remember I told you I'm coming back. Yes. Om mense te kom encourage. Yes. Wat die Here vir my gaan doen as ek buite gaan so. Ek dink ek sal die alles kan gedoen het sonder die Here in my lewe nie. Nee, en men een van ons daar, toe ons nou daar by die tronk was, toe sal ek nou die ou, wat nou so excited is, hey man, ek ken nie vir Wayne Pienaar. Hey, Wayne Pienaar het sy lewe hier kom verander, hy het die Here hier van ontmoet en wat. Dis jaar, dat was toe vir die 4de keer terug, Wayne. In die tronken, maar wat in die sessions, ons try om boost, ons try om build, ons try om like understanding gee, because of ons weet ook, ons nie allemaal hoe kan ek sê, breakthrough gebeur dieselfde tyd, die verstaan jy. Miskien moet hy weer teruggegaan het, ons weet die, dat is alles die Here se plan. Yes. My broer, dit was 'n nice session om jou hier te hê. As jy net vir my kan kyk in die camera aan, my broer, ek wil net hê, met alles nou gesê, right? Wat is 'n bemoediging wat jy like iemand sal gee, like uit Wayne Pienaar se storie? Wat wil jy vir iemand sê daar buite vandag? Like kortliks, like net om te kan sê, sister, whoever the case may be, vat die en with this, run with it, don't look left, don't look right. Okay. Kyk vir my na My bemoediging sal is aan
enige een wat nog vasgevang is, Yes, bro. enige een wat nog 'n broer of 'n suster of 'n oom of 'n neef of 'n niggie het wat nog julle mind really opgemaak het, dit hou vas, keep on praying, keep on hoping, Ja. you know, Ja. van ek dink everything starts in the mind. That once you get your mind on the right track, then everything will go accordingly. Ja. Ja. Nee, bro. Baie mooi gesê, as we heard it, family. Take the advice that Brother Wayne has given us. But remember, this is the closing and this is the saying that I always say. Honesty, open-mindedness, and willingness. Once we have those three principles in place, everything is possible. Thank you for joining us today. And guys, don't forget to hit that subscribe button, the thumbs up button, so that next time when we release something, it comes straight to your notification. We love you people, and remember, without your support, this wouldn't have been possible. We'll see you again. My name is Tapelo and I'm out.